kugeza ubu rero munyemerere mbabwire yuko mu gisirikare cy'u Burundi ibintu byazambye kandi byadogereye. N'amakimbirane mu buyobozi bw'u Burundi ku iherezo ry'ingabo ziri Baraka. Amakuru aturuka mu masoko atandukanye aravuga ko mu buyobozi bukuru bw'u Burundi hari kutavuga rumwe ku cyerekezo cyo komeza kohereza cyangwa gukura ingabo z'iki gihugu ziri mu mujyi wa Baraka wa Munara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare babona ko gukomeza kugumisha abasirikare Ibaraka bishobora kubaviramo gutsindwa bikomeye cyane cyane mu gihe baba bahanganye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abatwirwaneho. Ku rundi ruhande bivugwa ko bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bashyigikiye ko ingabo ziguma aho ziri kuko kuzikurayo ngo byagira ingaruka ku mubano n'amasezerano igihugu gifitanye na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari Baraka bavuga ko abatagifite ubushake bwo gukomeza imirwano nyuma yuko bavuye mu duce twa Minembwe na Pwezero abandagajwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abo basirikare bavuga ko ibitero by'indege zitagira abapilote drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se CH4 byabagizeho ingaruka zikomeye, bityo bakavuga ko abadashobora gusubira ku rugamba hatabanje kuboneka uburyo bwo guhangana n'izi drone. Ni mu gihe Baraka ari agace gafite akamaro gakomeye mu bikorwa byo kugeza ibikoresho n'abasirikare ku rugamba kuko ubwato buturuka i Rumonge bukoresha ikiyaga cya Tanganyika bukahageza abasirikare ibikoresho ndetse bugatwara abakomeretse. Hari impungenge ko rero mu gihe Baraka yafatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe byagora cyane ko n'ubundi abakomeza byagorana cyane yuko n'ubundi abakomeza kwisuganya. Ari impungenge ko rero n'ubundi abasirikare bo ku ruhande rwa leta y'u Burundi bavuga yuko ibikoresho bafite birashaje nta gaciro bifite, ko kuba byabemerera guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hari impungenge ko mu gihe Baraka yafatwa byagora cyane Burundi gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri aka gace kuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bivuga yuko n'ubundi bahita bafunga ibyambu cyangwa se n'izi nzira zose, ndetse bakaba bavuga yuko ubwikorezi bwabo bwasigara bushingiye ku cyambu cya Karemi, bikaba byanasaba kunyura muri Tanzania kugira ngo abasirikare basubire mu Burundi. Amakuru kandi avuga ko bamwe mu basirikare bavuga ko batiteguye kongera kujya mu bitero bigamije kwisubiza Minembwe na Pwezero kuko ngo bahahamutse bitewe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe biturutse kuri iyi drone bavuga ko ari drone y'inkazi ikomeje kugenda ibatera ubwoba. Nshuti bakunze ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru munyemerere twerekeze muri iyi nkuru. Ni inkuru nayo ikomeye cyane igeze hano ku Ibendera TV muri aya masaka. Unyemerere nkubwire yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze guhindura intera yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana Bwana Joseph Kabila Kabange ni uwigeze kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze gutangaza yuko adafite gahunda yo kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu
cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi uyu abitangaje bije gute? Nibyo rero ngira ngo nkujyanemo. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko bwana Joseph Kabila Kabange yamaze gutangaza yuko ibyo akongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu byamaze kuva muri gahunda ziwe. Kugeza ubu rero tuvugana, nyemerera nkubwire yuko uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yagaragaje ko adateganya kongera kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika nyuma y'uko urubuga rwe rwa politike Sovora RDC rushimangiye ko rushyigikiye iyubahirizwa ry'itegeko nshinga ridahinduwe. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Sovora RDC bagaragaje ingingo zirindwi babona ko zigomba kubahirizwa. Zimwe muri izi ngingo bavuze yuko n'ubundi agomba kubaho n'ubundi kutagira abo baheza muri ibi biganiro, akaba rero ari ingingo zikomeye. Abasesenguzi bakaba bavuga ko kuba bwana Kabila yatangaje ko ngo atazitabira amatora ya perezida wa Repubulika ngo ni ibintu byongeye gutuma n'ubundi politiki y'iki gihugu ijya mu kaga n'akangaratete. Uyu bwana Kabila bikaba bivugwa yuko ngo zimwe mu mpamvu zirimo gutuma ibyo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu ngo atazijyamo ngo nuko iri itegeko nshinga mu gihe ryaramuka rihindutse ibintu byaba birimo kugenda bigana hatari heza. Mu minsi ishize ibinyamakuru bimwe byo mu Burayi byatangaje ko Joseph Kabila yagiranye ikiganiro na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump, aho bivugwa ko yamusabye kumushyigikira mu gihe yaba yongeye kwiyamamariza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora ayo makuru ntiyigeze yemezwa ku mugaragaro n'impande bireba. Iri tangazo rije mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bya politiki n'umutekano, ndetse akaba hakomeje kuvugwa ibiganiro bishobora guhuza impande zitandukanye mu gushakira igihugu amahoro n'ubwiyunge. Nubwo bwo ko ku ruhande rwa bwana Kabila kwitabira ibi biganiro ngo biri kure cyane. Ikindi kandi bikaba bivugwa ko ibiganiro ngo yifuza ko n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bitumirwamo, ariko kandi ku ruhande rwa leta ya Kongo ikaba ikomeza gutera utwatsi ibijyanye no kuba abakwitabira ibi biganiro. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru rero, nimunyemerere twerekeze muri teritwari ya Walikale turebera hamwe ibijyanye n'imirwano nanone yongeye kubura muri ibi bice kuva amasaka y'igitondo cyo kuri uyu munsi. Unyemerere nkubwire ko ibintu byongeye gufata intera, byongeye kandi no gukomera ku rwego rwo hejuru. Shiti bakunzi bacu, ubu tuvugana muri teritwari ya Masisi ibintu byamaze guhindura isura yo ku rwego rwo hejuru. Abafite ibikoresho byoroheje babyeguye, abafite ibikoresho biraho byoroheje babyeguye, ariko ndagira ngo nkubwire yuko imirwano yongeye kuzamuka ku rundi rwego cyangwa se ku yindi ntera. Ni mu gace ka Ikobo n'ahitwa Kisimba. Imirwano ikomeye yongeye kubura ni mu ijoro rya rero ikintu ku ijoro ryo ku cyumweru shyira kuri uyu wa mbere tariki 3 Kanama muri mwaka w'2026 hagati y'abarwanyi ba Gwazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu bice bya Ikobo na Kisimba, ni muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano rero yateye ubwoba
bikomeye cyane mu baturage nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abivuga ngo ni imirwano yabaye ibera icyarimwe muri Bureusa, Rusamambu na Bukumbirwa mu gace ka Ikobo ndetse no muri Karonge mu gace ka Banamurema ni mu gace ka Kisimba. Bivugwa ko abawazarendo bagabye ibitero ku birindiro byari bifitwe na Alliance Fleuve Congo 23 bituma rero imirwano yubura ku buryo bukomeye cyane. Mu gihe cy'amasaha menshi urusaku rw'amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye muri iyi midugudu bituma abaturage benshi bihisha mu ngo zabo, abandi bahungira mu mashyamba, abandi berekeza mu bice babona ko abitekanye kurushanga. Uko rero ibintu byifashe kugeza ubu ngubu, ngira ngo nkubwire ko imirwano ikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Uko bukeye niko ibintu bigenda birushaho gukomera. Mwibutse ko aha hari hamaze ituze y'iminsi itari myinshi. Ubu rero umwuka mubi wongeye kugaragara muri ibi bice byongeye kuramukiramo imirwano. Amakuru aravuga ko n'ubundi kugeza ubu ibintu bitarajya mu buryo. Izi ntambara nshya zikaba rero zongeye gutuma habaho ihungabana y'ibikorwa bitandukanye, zikaba zahagaritse ibikorwa by'abaturage bijyanye n'ubuhinzi, ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba byamaze guhagarara cyangwa se guhagarikwa bijyanye n'ubundi. Niki imirwano yongeye kubura no gukaza umurego muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbibutse, niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV ndakwinginga gusa ngo unkorere like. Uraza kuba ugize neza, uraza kuba uteye inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkundire unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Reka twihuse dukubita tubangura rero twerekeze mu gihugu cya Uganda. Nkubwire ko muri Uganda hamaze kubaho impinduka mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama wa Perezida Museveni ku bikorwa bidasanzwe, General Muhoozi Kainerugaba amaze gusimbuza Major General David Mugisha wayoboraga ingabo zidasanzwe za Uganda CSF ni SFC. Uyu akaba agiye kujya amasomo ya gisirikare. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda Colonel Chris Magezi ni kuri uyu munsi tariki 3 Kanama muri mwaka wa 2026. Avuga ko General Mugisha yasimbuwe na Brigadier General Azafu Mwetese Nyakikuru wanazamuwe agahabwa ipeti rya Major General by'agateganyo. Colonel Magezi yavuze ko General Mugisha agiye kwiga amashuri ya gisirikare hanze y'igihugu, atavuze amazina mu gihe kingana n'amezi. Igisirikare cya Uganda cyashimiye Major General David Mugisha kuko yakoze imirimo ye neza nk'umuyobozi w'uru rwego ndetse kinamwifuriza amahirwe masa masomo ajyanye n'iby'umutekano agiyemo. Cyana ashimiye kandi Acting Major General Azafu Mwetesi Nyakikuru kubwo guhabwa izi nshingano nshya, akinamwifuriza kuzuzuza neza. Acting Major General Azafu Mwetesi yarasanzwe ari umuyobozi wungirije w'izi ngabo zirinda Perezida Museveni, n'umwanya yahawe na Perezida Museveni mu mwaka wa 2024 asimbuye Brigadier General Charity Bainababo. Uyu mugabo yanayoboye brigade y'abakomando aba SFS.
yagize uruhare mu kugarura amahoro muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2013 no muri operasiyo yiswe Karongero muri Sudani y'Epfo mu mwaka w'ibihumbi 2013 aho igisirikare cya Uganda UPDF cyari cyahawe misiyo yo gutabara abanya-Uganda bari baraheze mu cyeragati bitewe n'intambara yari muri icyo gihugu icyo gihe ndetse no kugarura umutekano ahitwa Iboru. Major General David Mugisha w'imyaka 53 yabaye umuyobozi w'uru rwego rw'igisirikare rushinzwe ingabo zidasanzwe kuva muri Kanama mu mwaka wa 2022. Icyo gihe yari afite peti ya Brigadier General, nyuma yaje kuzamurwa agirwa Major General. Mbere y'izo nshingano akaba yari yarabaye umuyobozi wungirije w'uru rwego ndetse n'umuyobozi wungirije wa diviziyo ya gatatu y'ingabo zirwanira ku butaka za UPDF. Uyu mujenerali ni umwe mu bayobozi ba gisirikare bagaragaza umuhate ku kazi, aho agaragaza kenshi atambukana ubukana haba mu mvura y'amahindu, akora inshingano ze zivuze ikintu kinini ku mutekano wa Uganda, harimo kurinda perezida wa Uganda n'umuryango we, kurinda ibikorwa remezo n'ahantu h'ingenzi ku rwego rw'igihugu, gukora ibikorwa byihariye bya gisirikare special operations no kurwanya iterabwoba no gutabara mu bikorwa byihutirwa. Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru dukubita tubangura, uyu mugabo twamaze kumuvaho. Nimunyemerera ahubwo duhite twerekeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbabwire ko bwana Donald Trump yamaze guterwa utwatsi. Irani imaze kuvuguruza ibyatangajwe na bwana Trump ko haba hari ibiganiro bafitanye na Amerika. Irani yahakanye ibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibiganiro bishya bigamije guhagarika intambara hagati y'ibihugu byombi bitangira kuri uyu wa mbere. Ivuga ko nta biganiro iri kugirana na Amerika, ni Iran yabivuze. Trump we yari yatangaje ko nyuma yo guhagarika ibitero bikomeye yari yateguye kuri Iran, hari ibiganiro by'amahoro byagombaga gutangira kuri uyu wa mbere. Ibi yabivuze ku munsi waje ku cyumweru ubwo yari mu ndege ya perezida wa Amerika Air Force One. Ageze ati turimo kuvugana nabo mu buryo bw'ibiganiro bizatangira ejo nyuma ya saa sita. Ubwo yavugaga uyu munsi kuwa mbere nyuma ya saa sita. Yongeyeho ko Iran n'ibihugu by'inshuti za Amerika byo mu burasirazuba bwo hagati byamusabye guhagarika ibitero kuko ngo hari inzira y'amasezerano yari maze kugerwaho. Icyakora kuri uyu wa mbere Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yahakanye ayo makuru, ivuga ko nta biganiro irimo kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko nta gahunda ihari yo gutangira ibiganiro nk'ibyo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Bangei yavuze ko igihugu cye kiri kugirana ibiganiro na Oman bigamije kugera ku bwumvikane ku buryo bwo kurinda umutekano w'amato mu muhora wa Hormuz. Imbere y'ibi biganiro hagati ya Amerika na Iran byagiye bikorwa binyuze ku bahuza ariko ntibyigeze bitanga umusaruro urambye. Trump yakomeje kuvuga ko amasezerano yo guhagarika intambara ari hafi kugerwaho ariko ibitero byo kwihimura nako birakomeza. Kugeza ubu rero ibintu bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru mu gihe Iran inyomoza ibyatangajwe na Amerika. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bijya ahabi bigana irudubi. Shiti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere mbashimire cyane, ubundi twerekeze ku musozo w'aya makuru twagarukaga kuri aya masaha. Mwese mwakoze, mwirirweho, mugire umunsi mwiza.